Voram ke lang meso kali. Kardom kadok we tum phanta. Welcome back to my new log. Pinia lokalong enangli tum aphan Hyderabad lalong. Botanical Park nang paklang konik ko. Nitum non park arlo sito. Park lang me pick. Nang kon pen. Nilitum nang tumhan nang paklang ek ko. Ing naramurti ka bonai ke lang meso kali. Lapen bier amorti bhalu amorti ke lang meso kali. Ingnar amorti dopik aso original teng ingnar papalang me o kasemar okhi amorti ka selam kapalang meso kali akere ngateng ahoga teng park arlo gym ta do gym ke lang meso kali gym ke lang meso kali lake park kalong a gym lo Mir ahem arlo ang su ke do amir ke ong sogali kaprek amir do pik mir ke bi ke lang me sogali Mandu ahem kaselam kelang meso kali lapen arlo ing sam dop tomon wan pek lake ing chin penaselam cek ahem lo lake park arlo lang ke juna dim lo lang ing sam pek पूरा ठंडा पानी है और आप अच्छी तरह से पी सकते हो कोई दिक्कत नहीं और पूरा यहाँ पे फिल्टर सिस्टम non nang litu maphan derang ahem nang paklang ponik pok ang song pen lang dam nang koson ma इनकम टैक्स ऑफिस है और दूसरा है सिग्नेचर टावर ये बहुत बड़ा तेलंगाना का ये इनकम टैक्स ऑफिस है park arlo chiri arong tado lapen kaprek atheng pi arong tado pik park arlo tomon wang pik lapen ing sam dop kang niadim ta do pik park arlo lang atelong boat aphan selam bom lo pukhuri hut tanga lo tum botanical park along se do park along ke jui mes so kali thank prang arong do pik mir arong do pik non tu arlo nat ludda mangjo park arlo mir arong do pik lapen pipli ta do pik wo laphai ta do pik naso park along ate bin do pik juime pik thank prang do pik lapen naso park along voram do pik voram ke jui jam titi voram atum tengkai pik